喂 ，Maddy，在吗，Ivy？我从淘宝买一件衣服嘛，但是好像出了什么问题，下单不了。你给我买吧。你要买什么？你先把链接发给我吧。好吧，等会儿。收到了没有？我看看。你要买什么颜色呢？我要买红色。红色，你觉得呢？你觉得哪一个比较好看？我觉得黑色比较好看吧。太土了，那红色吧。行，那就红色吧。那你下单吧。好的。那我现在付款了。我付好了。我知道了。What？ 无论是在中国还是在其他国家，礼貌都是必不可少的，尤其是当你在向朋友请求帮助的时候。如果你的态度每次都是那么恶劣的话呢，可能别人下一次就不会这样帮你了。Хүндлэх ёс гэдэг нь дэлхийн аль ч оронд хамаагүй яг л адилхан байдаг. Тийм болохоор хэрвээ чи найзаасаа ямар нэгэн тусламж гуйхдаа бидний сая үзүүлсэн шиг тийм хурц хэллэхтэй ямар ч хүндэтгэлгүй харьцах юм бол магадгүй найз чинь дараагийн удаа чамд туслахгүй ч яж болох юм. 下面我们给大家演示一下如何有礼貌地寻求帮助。 Хэрвээ та бусдаас ямар нэгэн тусламж хүсэх гэж байгаа бол яг ямар үг ашиглавал зохистой вэ гэдгийг харцгаая. 一起来看看吧。喂 ，Maddy， 你现在有空吗？喂，怎么了？我可以麻烦你帮我一个忙吗？可以呀，你说。就是我想在淘宝上买一件衣服，但是我的地址收不了货，请问你能先帮我付款，然后我再把钱转给你吗？可以的，你把链接发给我吧。好的，我现在发给你。我看一下。你要哪一个颜色？稍等一下，我看一下。要红色吧。好的。哎，等一下，不好意思，我还是选黑色吧，不好意思。没事。好，那这样下单了。我现在就把钱转给你吧。好了，你查收哦。好，收到了。真的非常谢谢你今天，不然我就收不到东西了。没事，不用客气啊。晚安，那我先挂了。拜拜。